Osim proboja armije BiH iz pravca Tuzle, jedina stvar koja je mogla spasiti Srebrenicu u srpnju 1995. bili su zračni napadi NATO zrakoplova. Stalno najavljivane napade braniteljima je posljednji put obećao zapovjednik UN-ovog nizozemskog bataljuna Tom Karemans noć prije pada grada. I rekao je, ako se oni ne povuku do 6 sati ujutru, doći će do masovnih zračnih udara u ovom području, gdje će učestvovati nekoliko desetina aviona, i ovako je bukvalno rekao da će ti avioni spržiti na tom dijelu teritorije sve što se kreće na 2 točka, 4 točka, 2 ili 4 noge. Zapovjednici obrane tada su povukli svoje vojnike s prve linije kako i njih ne bi spržile bombe. Grad je ostao nebranjen, a po okolnim brdima zavladala je tišina i iščekivanje. To se pokazalo kao tragična greška. Avioni su došli negdje oko 2 sata. 2 aviona su naletjela, bacili su ukupno 2 ili 3 bombe. Sve 3 bombe su promašile ciljeve. Zanimljivo je da je osim spomenuta 2 aviona prema Srebrenici poletjelo još 10-ak, ali su dobili zapovjed da se vrate. NATO snage nikada nisu objavile tko je zapovjedio povratak aviona. Nagađa se da se to dogodilo jer je general Mladić zaprijetio streljanjem 30-ak zarobljenih nizozemskih vojnika. Međutim, na okolnosti povratka aviona, jedan kasnije pronađeni dokument baca dodatno svjetlo. U kojem piše da je Akaši upravo u to vrijeme u naletu aviona nad Srebrenicom razgovarao s Miloševićem. Recimo, i to ustao je sa stola gdje je sjedio njegov tim. Imali su tim koji se zvao Plavi mač. Specijalni neki naziv za taj tim za krizne situacije. Ustao je i znali su samo da razgovara s Miloševićem, nisu znali šta razgovara s njim, i nakon razgovora s Miloševićem avioni su se vratili u Italiju. Nakon toga srpskoj vojsci preostalo je samo ušetati u nebranjeni grad iz kojeg je 30-ak tisuća građana pobjeglo prema UN-ovoj bazi u obližnjim Potočarima. 1000 noći stanovnici su sanjali istu noćnu moru, ulazak Ratka Mladića u njihov grad. 11. srpnja 1995. noćna mora je postala stvarnost. Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru. Srpska vojska tada kreće prema Potočarima. U bazi UN-a tada se nalazi oko 5000 ljudi. Deseci tisuća drugih ostali su vani, jer su vojnici doslovno zavarili ulaz u bazu u koju su mogli stati svi, jer je bila ogromna. Masom se širio paničan strah. Srećom, zarobljeni narod tada nije mogao vidjeti izjave čovjeka koji ih je trebao spasiti. Poslaćemo i naše predstavnike na Pali i zatražiti suradnju od bosanskih Srba, ako oni to budu željeli. Odgovor Pala bio je puno realniji. Tokom oslobađanja Srebrenice NATO je ponovo postao saveznik muslimana. U stvari moram da kažem i Ujedinjene nacije su one dale taj nalog. No to ništa ne pomaže jer zaista to je jedno terorističko uporište. Samo u posljednjih mjesec dana nam je ubijeno 30 ljudi iz toga uporišta i mi to više nismo mogli tolerisati. O okolnostima pokolja više od 8000 muškaraca više manje se sve zna. Ne znaju se neke druge stvari, poput odgovora na pitanje zašto zračni napadi na srpske položaje nisu uslijedili nakon pada grada, jer je ubijanje počelo 2 dana kasnije, i je li moguće da je važniji život 30-ak vojnika od 1000 ljudi koje su oni trebali štititi. Kada se vidi kakav im je bio zapovjednik, sve postaje jasno. Nemojte vi mene da fantazirate, gospodine Potkončić, odgovorite na moje pitanje. Jeste vi naredili da vaša vojska puca po moje vojsci? Vi ste, gospodine Potkonče, bili dužni da u skladu sa sporazumom od aprila i maja 1993. godine razoružate muslimane u Srebrenici. A vi ste i naoružavali, s njima švercovali i pripremali za borbu protiv Srba. U kukavičkoj glavi Toma Karemansa i svih njegovih vojnika u tom trenutku bio je samo bijeg. Za to vrijeme već počinje odvajanje žene i muškaraca. Lijevo. Počinju i prva masovna strijeljanja, a po šumama vojnici love skupinu od više od 3000 ljudi, koji se kroz minska polja i zasjede probijaju prema Tuzli. Ajde, momci, zvište, dikte ruku uvi samo, ajde! Ajde, dolamu, ja sam dolamu! Kod koga, kaži? Kod Rame! Pa jevo te Ramo, kaži kod Srba! Kod Srba! Tako, kaži kod Srba! Za to vrijeme Hasan Muhanović, kao i 1000 drugih, pokušava spasiti obitelj.
Kao zaposlenik UN-a obraća se nizozemskom časniku Frankenu s kojim je radio svaki dan s molbom da mu spasi jedva punoljetnog brata, majku i oca, inače sudionika pregovora s mladićem. Po načelu služba je služba, a družba je družba, Franken odbija pomoći, skinuši bratovo ime s popisa UN-ovih radnika, popisa od samo 20-ak imena, popisa koji znači spas. U tom trenutku muškarci, uključujući one unutar baze, već su predani Srbima. Nizozemcima se žuri. Negdje predveče 13. jula, dakle, ušla su trojica holandskih vojnika i 3 vojna posmatrača, njih 6 su bili tu za koji sam ja direktno radio i rekli su moje porodici, to jest meni, da prevedem moje porodici, da moraju izaći iz baze odmah. Dakle, rekli su da nema više čekanja. Svi su izbjeglice već izašli i tvoja porodica mora izaći odmah iz baze. Praktično, da su odbili, vjerovatno bi upotrijebili silu. Stjerana pred zid, obitelj Nuhanović ustaje i polazi, spriječivši Hasana da im se pridruži. Tada se oglašava svemoćni Franken i kaže: Reci ocu da on može ostati, jer je bio na pregovorima s mladićem. I sad moj otac ovako, a brat i majka već idu ka kapi. I ovako pokazuje u njihovom pravcu, kaže, a moj mlađi sin, a Franken onda meni kaže, reci ocu, ako neće da ostane, može on ići. Hasan Nuhanović nikada više nije vidio svoju obitelj. Ni majka se nije spasila. Otišla je u smrt s mužem i sinom, predana u ruke ubojica kao i 1000 drugih. Nekoliko dana poslije, kad je genocid bio pri kraju, isti taj Franken koji je Srbima predao i spisak s imenima dijela muškaraca koji su se nalazili unutar baze, iako ga je obećao poslati na sve važnije svjetske adrese, skupa s Karemansom na odlasku nazdravlja krvniku. Da nazdravimo. Jes, zdravlje. Gospodine generale. Oduševljeni mladić srdačno je pozdravio Nizozemce, kojima se, pošteno treba reći, nagomilalo emocija. Pozdravite vaše u Holandiji. Želim vam sve najbolje. Za vas i vašu suprugu. Hvala lijepo. Općoj sreći pridružili su se i vojnici. Nakon što je UN-ov konvoj došao do Zagreba, ostavivši masovne grobnice iza sebe, UN je organizirao konferenciju za novinare. Dakle, general Kuzi se zvao, koji je došao iz Holandije, bio je, mislim, načelnik štaba holandske vojske cijele, kaže da u Srebrenici nije bilo ratnih zločina. Karemans, recimo, izjavljuje da se divi mladiću kao vojskovođi na Plesovu u Zagrebu, 20. nekog jula, i izjavljuje da u Srebrenici nije bilo, citiram, dobri i loši momaka. Toliko o Nizozemcima, u koje i inače svi upiru prstom. Njihova je izdaja, skupa s kompletnim Ujedinjenim narodima, odavno poznata. Moga brata skidoše u 73 godine, skidoše ga Mehmedović, Selim, skidoše ga. Skidaju se, brate, sve skida dođe imani pati sin, onaj general, kako su? Mladić dođe. Kaj ne bojte se, ništa neće pati sin, kako on dođe, onda još više skidaju. Samo od 80 godina čovjeka skidaju, sve skida. Ovom dedi, koji se vjerojatno odavno u dženetu pridružio svom bratu, tih dana srpnja nitko nije pomogao. Iako će mnogi u UN-u i u BiH reći kako se nije moglo, činjenica je da se nije ni pokušalo. Saša Kosanović, Latinica.